Tripura State Assembleo TTAADC mung swlai Tipra Territorial Council swnamjakha hwnwi sakwlai rwkha Tripura hasteni montri okra Biplop kumar Thangnai 15 Augustni snichibrwi ha kotor yokma salo abono montri okra baithang Facebook social media tibo awai khlaikya TTAADC Swbaimase Tipra Territorial Council snamano tui baksa borni bisingo buzilai mawi kisai misa phelai ma bonujagai tongkha baksaba Sejakha baksaba TTC Khwlaimani musaya tong elaikha Thangnai 15 August salmario hasteni montri okra TTAADC Swbaimase TTC mung swlaimano tui Sakha IMPC জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে আর বেশ কয়েকটি প্রকল্প রূপায়ণের স্তরে রয়েছে TTAADC নামকরণ Tipra Territorial Council করার জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে সংবিধানের 125তম সংশোধনের মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলকে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে TTAADC এলাকার আসন সংখ্যা 28 থেকে বাড়িয়ে 50 করার জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে তিনি অগস্টালনি sini salmari tang salo kothumene kothumung khlaikya IMPC Bodol hasteni montri okra Biplop kumar Thangnai 15 August TTAADC ni mung swlai Tipra Territorial Council snamkha hwnwi tei TTAADC ni kai thamsi seat no kai bachi seat snamano tui Central Govt rohor kakne samono tui krak condemn khlaikya IMPC Bodol Tipra Territorial Council unkhe ADC Bai thangmase Kwlaio hwnwi Sakha tamni hunke Autonomus ni kop Tipra Territorial Council keroi hani by IMPC condemn eba sanmung khorang tisaka Tipra Autonomus Tarritorial Council se ma khlainai TTAADC hapango tabu kai thamsi seat tongo abne bere kai tham general seat bagjal eba naharja tabu kai bachi seat inkhe general seat kai bisok tongnai boroni demand khai hai kai thamsi seat no tongthun general seat kai tham tongmani abo Tipra Tarritorial marnai chini oro issue gagawa hise যে তাবুক থানায় 15 আগস্ট যে তাবুক চিনি পরমগনা চিফ মিনিস্টার বিপ্লপ কুমার দেব যে তাবুক চিনি TTAADC নো কতাল মুং ফারমানি আবনো তিনে जों তিনে থানি কক্স খালাইনাই তাই আবনো তাবুক আনি গানাও দङ তাবুক IMPC মথানি আদম রংনো अबायदा Tripura State gangke borong gonang CM Biplop kumar dev u sakwlai rwkhabla u thangnai 15 August ge mung paltuka je TTC nnya bung change khaikibda ge abo bo kagos bo horjak ni जों khanawa Central Govt ni aro gangke abono gangke Tipra Territorial Council unkha ADC Bai thangmase Kwlaio ADC no borok swbaimase khlaikya gachini final generation ro ni bagi जों abo mawan swlaio je tau autonomous secretary khangke to chini final ro ni belaike generation rok sayang thanai nijini saksak chalgnani autonomous to kaisa niji chini ADC area o saksak chalgnani governance chalgnani self governance ndabno ga abono subro bung change khaiki ka autonomous bung bor khos khobli ang ka obon bagi mo belaike future bagi hamia ni जों masao ga abono hani bagino जों demand eba sam khorang tisao Tipra Autonomous Tarritorial Council se ma khlainai mane uje tau TTC jagao a jagao जों nayo je Tipra Autonomous Tarritorial Council ge belake sanai haite aro jagao autonomous no ki man ge जों belake sagaya je tau je awai ke bung sense khaimana ono जों sasakliya ta ge TTAADC hapango 30 seat ni bisingo bising 3ta general seat bagjak eba najak tabuk 30 ta ni 50ta seat unkhe general seat kaibusuk lengnai ba kaibusuk nai obchini puisanta obaita gachini demand khai 30ta seat no tongthung general 3ta seat no tibasono rerothung abo chini demand gangke 50 seat bang rumani o 50 seat je bang rumani chini mungsa kebung to krei tei
beri rok ni bagai seat nominated Khwlaimani bo chini mungsa kebung mungkrei pia general seat tongmani abose tongi mangla je general seat tahu je tinta seat tongmani tiristan bisingo abono general seat tongi mangla te o 50 seat je tahu borok barina nai tongmani o jago borok general tongi mangla ta 50 seat beri rok nai ba ADC or nai mane on sangkuno aboti krei tai chengor kuno kebung mungkrei ta general to rimangla o heta Angke cini borong genam Chief Minister Biplop Kumar Dev tei tabuk ni kethajak hafang tomung mo haita cini je tabuk hafang ni borong genam Biplop Kumar Dev kethajak tabuk je sarkar sawi tongmani angke borok belai jungno gubuin kharima tong hangke hamjama tong hangke jungno nang kake 6 schedule original 6 schedule no jungno rir nan ningtung eba registration khlair nan ningtung abo kaisa jung saklai angke borong ganang Chief Minister Biplop Kumar Dev saklai ma tongo TTAADCni mungno swlainai tei seat bang renai abono jung strongly condemn khlaio tangi hingke abo haya piri semani ADCno Swbaimase naimasa khlaio Hani bagai Thangnai 15 August TTAADCni mung swlai Tipra Territorial Council khaina Pharmano IMPC Bodol ni bukhaptei kra khesung opus khayo tai condemn bo khlayo haisi baita ge asjoti sanyo angani kongno mothaksewa ani mung gangke pantri Tipra sa as ta sbai tongmani to mo notice tei kumun state dogo tongo sung borbai milwonya sung soba kotor Thangnai proposal rwkha bakatang borok bo chini phane busang sa hamia future sa hamia hangto sung ma ongkhlainai ma basalai awahi ni borok ko ri thangra coba hangge bokro mane coba ni sung kuno de doctor ta kuno fix ro khlaya ko tangkhe sung ge nungnai buskango tamo busuk soba kotor nai nia autonomous to tawuk chini Tipra simia kumun state of tong notice ni bisingo ke sung az swbaijana nai tong mane aborbai sung joton miloi soba kotor khlainai notice bisingo ge india tongthung territorial to tangkhe autonomous no azaga chito geni bagise sung sajagi tangai mala autonomous ngai chini bagai abo self defense plus ni self ko Thangnai chini culture no shape khani plus abo self governance samma bagai jungno rwkha agin simi ke abo tabu khake bung patu ri pai khenge chin bagai tai jung kuno power khaimang lak obai ni jung saimano tai kono mas hota namas bai 6 schedule to abo 6 schedule to kaisa desh bisingo teksa mini constitution mane kaisa Indian constitution bising teksa mini constitution engke abo ke 6 schedule abo sin Tipra sarong bagai manita engke azagano chini autonomous power bori mani 6 schedule constitution bisingo Montri okra Biplop Kumar Dev TTAADC Swbai TTC mung Swlaimano baksha borok kemang sajal bakya pia o saklai mung salchani kok gitia aboni bage shikame simino kok sabjani mari nukjakha Thangnai July talni nechiba sal maribo hasteni Tipra hamkrai te bulong tang bitingni montri mebar Kumar Jomatia TTAADC Swbai TTC Swbamase kok saklai remane nukjakha krungsa interview wo khainai di asali interview wo botam saka BJP IPP सरकार फाइनल परेगो जों जोंनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ADC जों बने जवान सौ जों सालायगो जतन पार्टी न जोंनि ADC न तयै दाबि फाइलियो केबो साव मोर पावर केबो साव टेरिटोरियल काउन्सिल केबो अधिक क्षमता ते के जों ते IPP तो साव जों Tipra लैंड स्टेटहुड डिमान्ड खालामो अ जों तो साइमोन जोंनि आबो दाबि दंनाय दंनि थानाय जों स्टेटहुड डिमान्ड खायदों ADC न अपने जवान सौ जों ADC न जों ताबो स्टेटहुड तो हटात खमाया केनाबो स्टेट बाय स्टेट अब मागौनाय अब प्रोसेस दं अब ते जों साका जोंनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बुंबास्लायनाय अब जों IPP नि दाबि बेखौ बर गसेका दा ताबो जों अलरेडी जोंनि कैबिनेट एप्रुव क्लियर होका ताबो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल लागि ताबो टेरिटोरियल काउन्सिल नै आगे Tipra ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंमनि ताबो खाय
Tipra Territorial Council TTC ingsinai abo जों already chini sarkar hoite जों montri sabha asogoi abo pass karikha aro bis nokha je chini ADC go chini member toman matro 30 ta member toman aro bis 28 ta election nango abo जों प्रस्ताव होइका chini cabinet ro tabo abo 30 ta liya abo 50 ta sinai aro bisingo buri tinjon tongna buri reserve abo जों sairika ngkai tabo chini TTC Tipra Territorial Council abo 50 member nai abo जों wan sobona chini je tuluk tuluk chini ADC kusuk athai to जों abo जों joton khelma khainai जों lukha chini bibhinno desho na Sikkim Goa Mizoram matro 40 ta borok member MLA কিন্তু বড় স্টেট হোটিং তো গোয়াও মাত্র 40 টা বড় মেম্বার মানে এমএলএ কিন্তু বড় আরো স্টেট হোটিং তো তাও তিনি এডিসি যদি 50 টা খাকে মেম্বার আনকাই অটোমেটিক্যালি তিনি স্টেট হোট ডিমান্ড খাইমান অব তিনি নাহরবান তিনি অলরেডি যে তাও 30 টা মিশন তো 50 টা সিট আনকাই অলরেডি আরো এডিসি এরিয়াও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলও 50 টা সিট নাই এমএলএ নাই টিটিসি নি মেম্বার অফ টেরিটরিয়াল কাউন্সিল Because automatic claim khai ka jadaga 40 ta MLA bai si state khai dong lai du khai dong khai tuna 50 ta ka ka be tin diba dabi khai na jung do tin scope bung nai tina bu way out nai abona sung ma bo nai Sehingga orang kisah sunam semua tabuk ingkau 50 ta siding na mani apa soi dong sinai na apa processing joli dong apa process joli dong process mane abo sisung chini rajya sabha state cabinet sing already approved khaika chini event chini chief minister mukhyamantri borje approved khaika because everything decision dekho protocol decision kaise cabinet pass mark lai bill taroni example ni mahara bill approved khai ni abo cabinet pass mark lai eta bormora eto bosor 50 60 bosor 1000 bosor bon bormora to mani abo change khaika abo hain hotak change khai ni abo chini rajya sabha montri sabha pass mark lai cabinet thon bonno chini cabinet meeting go jung meeting khlai abo jung approve mark lai okai khlai jung phaino 50 ta seat no jung barana bagai chini montri sabha cabinet abo approve khlai ta abo delhi ko sai tom sabi abo jung montri sabha approve khlai jak abo delhi sabha renai abo jung asai tom ta chini to daito pai thaka chini state cabinet jung Sejakha approve khlai tabo delhi go parliament bore approve khlai ta parliament approve khlai na abo tumni Thangnai sarangro kisisa tese kok sunam sunai TTAADC tongmani no swlai tap TTC swnamjakha TTC aro sini Tipra sa eta Tipra sa ni bagai masung sinai tam sep kahaman ba hamrai manai manno apong kan ji abo to jung abo saimano abo to exclusivity ni Tipra sa ni bagai abo schedule area hon onek boro kise confusion udo tabo onek salao Tipra tribal area o tribal badna khai buihet habna non tribal habna are basa go sau কিন্তু abo odi schedule area Tipra dui bar tum do kaise ke schedule area ke non schedule area to schedule area ke abo tin tabo ADC klai boro jung schedule area hon o schedule tribe maida o schedule area abo ke Tipra sa ni area non schedule area ke tabo general area hon Tipra dui bag abo no tini boro sai tengano kaise ke schedule area ke non schedule area ke non schedule area ka abo general area hon abo jung busina ke tabo tin TTC ka schedule area tar mane abo tribal area gar sabo sude mane bisi jung sude mane aro sangka bo jung gobang tabo jung more than 85% tin dong gar schedule area sabo dong tin tribal dong kothai bara dong Tipra sa non schedule sabo dong boro gobang dong ke যে কোনো সুবিধা অসুবিধা মানে কোটা বা হন্দি চাকরি বা হন্দি মানে যে কোনো ডেভেলপমেন্ট মানে আরো schedule area go chini schedule chini Tipra sa na aro gobang subidah mana IMPC Bodol te Sakha kai bachi seat angmani borne bagi musa kebong mongkorei te brironi bagi seat nominated Khwlaimani borne musa kebong mongkorei phia general seat tongmani abose ngimangala abo Tipra sarma marnai hasteni montri okra Biplop kumar tei tabuni kathajak hapang tumung Tipra sa dofno soi hamjagni tongkhe original 6 sidul udani uthunu hni bukrang tisaka CM Biplop kumar
TTAADCni mung swlainai tei seat bangrano hwnmano IMPC strongly condemn khlaikya tangi hingangke abhaya Khwlaimani ADCno Swbaimase Kwlaio haini bai Thangnai 15 August TTAADCni mung swlai Tipra Territorial Council khanya hwnmano IMPC Bodol bakhati khurang tisaka tei condemn khlaikya